Үтү күннени убастабыллах баппагайын элегин ага састак жонугары өрүлэх күнгүтүнен ити истиң эгерде болохтун. 1991 сылтан андойду үрдүнен ага састак жоңго болгомто уурутуунан биллерилди бите. Ол кемтен ылата республикага, улууска, нехилектерге, хас бирди терилте түөлбе бүттүүнэ үлелен аспыт, кылаттарын киллер бит ага састак жоммутугар, тустак кимнергер сыла сыгыммытынан макталбытын, убастабылбытын, улахан болгомтобутун тердебит. Ага састак жоммутугар бүгүнгү анаммыт күнгүтүнен эдер көлүена атыттан эгерде үтүөтүн этебит, алгыс бастыңын аныбыт. Эги үтүө амарак санагыт, кенчери келеритчакка, үтүө холобур болан үйеттен үйега үрүели устуага. Эги олок комунюммут, сыла сыралганнах үлагыт түмүгүнен кен туттабыт. Мактал болу нехиеке ага састак жоммутугар, өссө духуннук, чегенник олороргутугар багарабыт.